Serikali ya kaunti ya Masako ni yaumya ukanyo kana ni kumosi ya matambia momo enenthi alamethi twena mutuo wa kuvinga mitau ya kuvitia kiwuki na kiko na ingi kuicha kiko kula kutailite uni kuyanana na uvisa ula ungamite musva wa Masako Juda Mumo ula umbula kana venenthi methi twe mailinda mitau ya kuvitia kiwuki na kutuma mawidhi luko maende ya na kuthoka. Daniel Mwangala nukuelezea. Damumo nolni obisa ula ungame muswa wa Masako ilisekana yuni metha maimose ya matambio enenthi alame ulinda mitau ya vitu ja kiwu kiko cha sewage na weta kana siko taisu se ulicha kiko mitau nesu ya sewage nisu sende kuongelela vanene thino yu wa mitau ino kuvinga omunthi ni ndambukani cia kwa cia ya undu wende na vika kisio kiki tawa kwa Mbalu kila ki village ya Kariobangi nitoka twethia tutembete nitwethia siwa mbuthuku kana na thina na ninosa initiative na kunia nene na nduma water sewerage nikana wisethia ni moka masisie sewerage isu wisethia ni alindwa nundu ni yetete thina kisio niki andu akitumi kiu na nena na NND maika intervene na sewerage ila cia serikali tafadhali nitwethia kwa andu malikao kuma makekio mabia nikana wisethia siwa isu ni cietha na thina nikindu chikite kisio muno nundu siwa ila ya mina kwanangika ni eta sabotage kana ikaete thina nundu wa mawau kwa utu kule kwa ndaya andola mekala wa kisio niki tukushirikiane pamoja kana wisethia siwa ini cia thukuma kwanza ila ilite wivindani yunu wende na ukuli na mwathukumia na mathukuma muveani usu maike kuthukuma na kikono na weta itavya mamethi maitumia nzia cia mukato na kuendea na ulinda mitau isu nikenda meyose ilovia na itheta serikali nitio kwata mbau residents ya Kariobangi na Masako municipality bala yabika yonde nikenda wisethia siwa nisia ila aisia sewa kwanza ila ilite wisethia kalima ma municipality ya Masako nimekala kwa nzia ya pandu batheu kundukula kutheu na kwailu kitumi kiu ni ngunena na nduma environment na nitwa bikia ku make sure kana akalima municipality ya Masako nimetha mekalite pandu batheu nimulikana kana tuende na Uthesia town na tuende na Uthesia town as we speak masoko maito yuni matheu na tuende na Uthesia kila soko katika municipality ya Masako na nundu akitumi kiu te kule kwa ndaya andu ame undili na sewerage tafadhali athukumi ma sewerage tafadhali te mukule kwa ndaya mwithe mwi Anson twiva nitwamanya kana enye ndini maete complain kana pe athukumi wamwe meulika makeka sindu itenze okethia siwa ini ni ciano na thina ni kana metwe tafadhali te muthukumi wa serikali wi mwipe na wi mwandike kila ki maana ni kuthukuma rola wa ilite ni kana okethia area yaku ni etha kana galikola ungamire ni etha imbailu tikwenda mituo ya muthukumi wa serikali ambe ulika kwete sindu ita ilite anengi kiu we wa kwatu muthukumi ya serikali uiko na sindu ita ilite nikana wisethia ni weka sabotage tafadhali ta municipality ya Masako na tani manager municipality ya Masako ni nengeto mandate ni excellency the governor governor wa Vinya Ndeti tafadhali kindu kiu ndio kwasa yatoa na tika tidil na kunundu tikwenda muthukumi ukuthukuma wa undu batailite tafadhali wafanyikazi tuwe watu ambao wanawajibika kwa kazi zetu. Daniel Mwangala, Mutongo TV, kuva kwa Mbalu, Kariobangi, kauntini ya Masako.